ngifunda ke khanda ke manje angiyiboni la ibhalwe khona sesiyazi ifoni ngiyiphethe ngesandla nge-live ngalo. So ngicela ukuxolisa kubalandeli bomculo wami ukuthi bangibone ngishaya isikhathi esincane kangaka. I-brief ulo umhlelo omcimbi bekukhulume ngendaba yesikhathi ukuthi abaculi sebekhona ezikhathini zabo. Sakhuluma sagcina sivumelana ngo5 minutes. So ngicela ukuthi ni understand ngithi manje ngiposta lo enco wabo. So ngibese ngiveza ulento zela bese ngisend i-message ethi ama professional artist aseculile mina njengoJombo umuntu kazana bese ngibhala ngizazi bengitheni ngithi ngifuni phansi. So yila khona ke sisi bese ngibhala ke zasi ngicela ukubona isifiso sami ukubona umcimbi uyaphezulu next year no support wazi wamuhle umcimbi ngoncoma umcimbi bese ngi to my fans one day I will be lo Jombe engifisa ukuba kuyena. Okay, nayi ke into engilimazile sisi ngilinyazwe into eya lokho njani eyokuthi ungayi kude ngizokuthinta mase kuyisikhathi. Okay, mawuchecka la ngihleli khona mina ngithi mina nginayo lokho njani ayikho imoto engiprotectile. So for mina njengoJumbo uma ngabe ngimela kunabantu abadistracte umcimbi as umuntu osuke ewusaziwayo kulabo bantu abambadlwana udistracte umcimbi. So futhi ngeke ngikubekeke iphutha lokuthi bokumele ukubheke lokho kanye abantu bakho kumele bakubheke abantu bakho abakwazi lokho. Wena njengomuntu ongaziyo mina kuvele ngokungangikhathalile uma uzothini wena uzongibeka lapha ya and then bese ukhuluma amazwi athi ngingayi kude uzongithinta makuvela isikhala okusho ukuthi kumina kuvela ngathi awuliboni recognize njengalomuntu engizirecognize njengaye ebantwini ukuthi ukuvela kwami ngibe phithizela phakathi kwabantu njenge artist abantu abeloke beza kuwena zikhona into ezodistracteka. Nginabantu abaningi abeza kumina ngoba bengibona ngimela esikhaleni to i-image ye-artist iyalimala njengoba bebe protectekile ebebekhona emcimbini bebeke imotweni ebekade kwenziwe sure ukuthi i-image yabo iyavayeleka baya protecteke ebantwini. So mina njengomuntu obecelile ukufika so ngibone sengathi awukhathali. So that is why ke bengithi sizokhuluma ngesinye isikhathi. So kulento engibhala iphutha lami ke lali khona lele ngizolixolisela kuwena ukuthi lento engibona ukuthi akushithi mina nje angibuke njengomuntu professional ngizikhalaza izikhalazo bese ngiyibhale. So wase ke lapho ko uthinteka lapho ekuyiphutha lami engicela ukuzolixolisela manje uwe sisomdala ukuthi cha ukulimala kwami ngilinyazwa umuntu ongaboni ukuthi ngiyalimala kungindozile kungenze ngagcina ngiposta ku Facebook mangiposta ku Facebook kanti ngizolimaza wena nabahleli bomcimbi noma ngithi nabalandeli bomcimbi nabalandeli bami because kuvela i-character uJumbo kungangathi khona into ayihidile noma khona ububi akwenzayo ekwenza kuwe ezolimaza umcimbi wakho. Mina nje bengithandela abantu nje ukuzifikela abantwini if bokuthiwa ngulo muntu ongabuka into yakho ngalendlela bengizohamba emcimbini because bengizoyifeel impakamo ngendlela ebengithotshiswa ngayo ngesimo sokuthi hlala la sizokuthinta. So bengizohamba kodwa ngoba into yami beyingayanga ku behavior ukuthi hlala emnyameni sizokuthinta ungayi kude beyihleli ekuthinini mina ngifuna ukusupport osisizama osisizama ngifuna ukuvela la abonakala ukuthi nabafwa kwacaca ukuthi ke awuzuyikhetha lento engiyikhetshile so izokuxaka because nama ngiyixoxanga. So that is why ke ngizoxolisa ke manje kuwe ukuthi sisi ngicela uxolo uma ngibhala i-social media yami into bokumele kuthiwa ngixoxe nawe ngivele ngayibhala la
la kwe-status sami. So yasikulimaza wena. Uma ikulimaza wena uthe uma ukhomenta ngayo wakhomenta nawe ngokulimala ulinyazwa yimi. Manje ke iyase i-attract abantu abaningi abazobuka uJumbo ngenye indlela. So to labo bantu bonke abangibeka iphutha, ngiyalivuma iphutha lami. Njengoba ngilivuma iphutha lami ngizoxolisa kwi-social media ngoba ngigile kwi-social media. So ngibone isidingo ke sisami ukuthi uma ngabe uwone ebantwini ungaxolisi private bengingakuthinta ke ecaleni ngafisa ukuzokhona ukubona bese ngiyaxolisa kuwena nawe sibonakala. Kwacaca ukuthi unaloko kubekile ukuthi hayi ngeke sikwazi kubona namhlanje singayenza kodwa i-call. So i-reason why ke ngiyenza le call bokuzozehlisa kuwena ukuthi cha lapha yanga kulimaza bese ke ngiqaphelise ukuthi ngilimale makukuphi for umuntu osuke enaleli gama enginalo. Uma ngabe ngizwe impendulo yakho uhlala la ukhuluma ngephandle ngizokuthinta ungayi kude nanokuthi mhlawumbe mawuthi sebethi asamkelekile because ama briefing akefani ene umhleli womcimbi yena uhlele ngokunye yena ukhuluma okunye kuthina okungathi akekho akayijabuleli lento ozoyenza. So ngithi nayi no emculweni uyaphithizela manje kuyaphithizela njengoba ebhizi ehenza nje akanakile nanokumaza uJumbo ukuthi uJumbo umuntu okhululekile akacabanganga ukuthi ukuma kwami phandle since mina ngingazonakwa zimoto ebekade ziphethe abaculi ziba protective. So mina bese ngumuntu omile lapha ya. So sebebona leyo ukuthi why ngakuprotect, why ngathi okulisi ngena lapha etendeni, why efika kubrief aqeda ahamba ume emnyameni. So lezo nto zakhela enhlizweni yami ngagcina ngibhala i-status. So le status yasilimazanga wena futhi bengasinhloso kulimaza bengibhala emcimbini. Umcimbi ngiyawuthanda kakhulu, ngiyafisa nami ngelinye ilanga ukuthi mangabe kuthiwe kungaba khona lo elingase lincedise emcimbini ngozijabula ngenhliziyo yami emhlophe ngoba ngithanda abantu bangasekhaya asikho isithe emculweni. So mina nawe ngixabene nawe ayisona isitha sami. So that is why ke sisi bengenza lokho ngizothi nje awuthathe lume nawe kuleka kuxuthana okukhona kugcine kwakheka igama noma kugcine kwakheka igwexo engigcine ngizithanda zaze zagcina zakhe izibongo zami lezi zika 5 minutes impela igama lami lelo ngoba vele uma ngabe ngifika vele emcimbini in 5 minutes nje babosho nje nakuthi awu 10 minutes ngiyazoshaya eziningi amagalelo wami lawo. So ngizithandile zazibongo ngizacela ukuthi mangabe ngiyisebenzisa ungafeel offense wazi ukuthi izibongo engazithanda engaziphiwa abalandeli engqoqweni yethu yokuphikisana. So leya 5 minutes ngizogiya ngayo makuhlangene insizwa noma kuhlangana ucu ngizokwazi ukugiya ngayo ngakudedela isizwa. Ngicabanga ukuthi sicela kakhulu mfowethu bengazuthi le call izoba inde kangaka. Kodwa-ke ngicabanga ukuthi akusasizi kulokhu sibuyele emuva sibheka mhlawumbe into esasingayenza kangcono kodwa nje ukuveza ukuthi ukhona esasingakwenza kangcono njengabantu abakwaziyo ukuxhumana ngalo kwe-social media ukuthi njengoba ngangilivulile ithuba lokuthi ibhodla mfowethu ugonyuluka ngixolise kule nto yethu. Angifuni ukuthi ngithi ngingabana ngoba mina enhlizweni yami angaze ngiyitshele ukuthi abina ngenxa yeba-ke manje
asebenza nje izinto futhi uyabona ukuthi kuyabajabulisa lokho kwenzakalayo bawubhebhezela lo mlilo bafuna lento ibe enkulu noma ngabe uthi umuntu uyazama move on umuntu uyaqala uyibringa back lento uyayivusa kuze kufike nje isigabeni sokuthi njengoba uthi uyathukwa nje abantu nami ngiyathukwa ngokunjalo kulungile inhlamba vele ke azinamathethi ngase sisami yazi ngizwe emlonyeni nakho mawuthi uyethukwa abantu ngicela ukwenza isiqiniseko sokuthi ngale kwe fake account akekho umculi umlandeli wami ozokuthuka kusukela manje after bebona ngikhuluma nawe kanje lento engiyiyona nje bangenza kuwena ngixolisa abantu bangazi ngayo ngiyiyo nje kanje naloko akukhalaza khona abangazi ngako makuthiwa ngiyakhalaza ngikhalaza kanje ayikho into ebengifoswe kuyona ukuthi ngiyenze so isikhalazo sami siba nje ukona kwami kuba nje yonke into engiyiyona nje ayikho la kuthiwa khona ujumbo ushintshile cha imina wonke lo haya mawuphambana nami siyaphambana uma ngabe sihleka nami siyahleka uma ngabe ngilungile ngiyalunga so ayikho into ebengiyifunziwe akekho abantu abangifunzile ngiyaxolisa ukukumisa ngaqhubeka sisi ngiyabonga ukuthi ukuveze nalokho ngoba mangabe wenza umcimbi baningi abantu ozithola usuyenzitha nabo abasuke bezama ngayo yonke indlela ukuthi umcimbi mawube nento ewugcobho umcimbi mangabe impumelelo so angifuna ukuqamba amanga isenzo sakho ngengathi mangabe sihleli nithimo sibuzana ukuthi kahle ujumbo wafethu uthunyiwe yini ukuthi makade usimoshela yini lento ayenzayo kodwa ngiyabonga ukuthi ke ukuveze lokho ongakuphethe kahle enhlizweni yakho mfowethu angifuni ukuqamba amanga njengoba usho nawe ukuthi ngangelokho ngizile kuwena ngizokubuza ukuthi ujumbo usu right yini ngabonga futhi nokufika kwakho angizange mina ngize ngiyibone mfowethu into engingathi mhlawumbe iyakulimaza mhlawumbe ngiyenzeka ukuthi indlela engangibhizi ngayo anginothithanga ukuthi ukuma kwakho lapha backstage ngoba awawungamile futhi necrowd ukuthi ngakade mhlambe kuyakulimaza ngiphinde futhi ngicacise ukuthi kubona bonke abaculi ababekhona lapha akekho noyedwa umculi uthiwa kwathathwa